ini ada teman aku. Iya, aduh. Bocah kerabat, mana bocah kerabat? Ini ada bocah kerabat. Aduh. Udah aku. Jatuh. Aku gono pitku gono jatuh. Ai jatuh. Sangat ai sakit banget. Sakit. Makanya mereka juga takut HP ku kena. Kena nang unan lo rawang sabu. Nggo pita iki. Astagfirullah. Ora. Alhamdulillah. Bentar, aku mau naik sepeda dulu. Kakak. Kak. Astagfirullah. Alhamdulillah capek banget aku. Edir mana gantunganku? Lah jarene kowe nite piye ta konsepmu? Aku saiki. Iki juga. Nah, ini teman-teman saya para jahanam. Wih, teman aku jahanam. Ngeplak pelanggaran deh, ngeplak coy, ngeplak iki. Deh ngeplak astagfirullah. Ayo Dan, kira-kira mana Dan? Kemana? Ayo Dan, gendong aku mana Dan? Ora sah nganggo kuwi ya wis, kira kuwi ae los. Ana 2000. Ayo, geledor. Gara-gara duit 2000 bae lo. Dan. Kowe tak gondeli. Selak bagus. Ayo kowe gondeli. Gondeli aku sik. Gondeli aku. Aku gondelon tok aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal. Iki anak macene ade ngaji. Dene freestyle. Ngono. Aku ora freestyle. Ayo. Ini ada cepetan. Gondelon alah, gor satu.